Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 na leta ya Kongo Kinshasa bemereje ko mu minsi 10 iri imbere buri ruhande ruzarekura imfungwa z'urundi zifite ibiri mu by'imane zombi zumvikanyeho nyuma y'ibiganiro kuva ku wa mbere w'iki cyumweru zagiraga mu mujyi wa Montreal mu Busuwisi. Ni ibiganiro byanitabiriwe n'abarimo leta zimwe za Amerika, Qatar, Togo, umuryango wa Afrika yunze ubumwe ndetse n'Ubusuwisi. Itangazo rihoro ryasohowe n'imane zitabiriye biriya biganiro byamaze iminsi 5 rivuga ko byibanze ku ikirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Doha yashyizweho umukono ku itariki ya 15 Ugushyingo k'umwaka ushize agamije kugera ku masezerano rusange y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu by'imane zombi zemeranije harimo akamaro ko gutanga ubutabazi bwihutirwa ku baturage mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ndetse bemeranye ko hari n'intambwe igaragara imaze guterwa mu kugera ku masezerano ajyanye n'ubutabazi. Mu gihe cy'ibiganiro impande zombi kandi zemeranije kubahiriza inshingano zose zibareba hashingiye ku mategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi uko bikwiye. Zanemereje kwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cy'igitero, isenya, isabura cyangwa se kwangiza ibikoresho by'ingenzi bifasha ubuzima bw'abaturage, harimo ibiribwa, ubutaka buhingwaho, umusaruro w'ubuhinzi, amatungo, ibikorwa n'ububiko bw'amazi meza, ibikorwa byifashishwa mu kuhira imyaka, ibikorwa remezo by'itumanaho n'ingufu, ndetse n'amavuriro n'amashuri. Itangazo ry'ibyavuye muri iriya nama rikomeza rivuga ko Kinshasa na M23 banumvikanye ko nubwo ubufasha bwihutirwa bukenewe butagomba kugarukira gusa ku bikorwa n'itanga rya serivisi zigiye no gutanga ibiribwa, ubuvuzi, amazi, ibikoresho by'isuku n'isukura, aho kuba, ndetse no kwemeza no kurinda abasivile bikomeza kuba ingenzi cyane mu gihe cy'imirwano, ko ahubwo hanagomba kuba ibikorwa byo kurinda abaturage birimo gukumira no guhangana n'ihohoterwa, isabura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abasivile cyane cyane abagore n'abana, no guteza imbere iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu. Banemereje kubahiriza no kurinda abakora ibikorwa by'ubutabazi harimo n'abakozi b'imbere mu gihugu n'abafasha, ndetse n'ibikoresho bikoreshwa muri ibyo bikorwa kugira ngo babashe gukora mu mutekano usesuye. Impande zombi zemeranijwe kandi ko buri ruhande mu nshingano zarwo rugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubufasha bwihutirwa butanyerezwa cyangwa se ngo busahurwe, ndetse zaniyemeje kutagira uruhande mu buryo bwabo bwose mu guhitamo abatanga serivisi n'abahabwa ubufasha mu buryo butari bwo. M23 na leta ya Kongo banemereje kwirinda igikorwa icyo cyose cyabangamira itangwa ry'ubufasha bwihutirwa butangwa hubahirijwe amahame y'ubutabazi mu bice byibasiwe n'intambara. Banemeranya kandi ko korohereza itangwa ry'ubufasha bwihutirwa mu buryo bwihuse, butagira inzitizi, butekanye kandi burambye, bitagomba gushingira ku idini, inkomoko, umuryango, imibereho, aho umuntu atuye, ibitekerezo bya politiki cyangwa se imyemerere, ubwoko, umuco cyangwa se ururimi. Impande zombi nanone zemerejwe kubahiriza kurinda no korohereza itangwa rikomeza rya serivisi z'ingenzi ku baturage, bazirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cyahungabanya izo serivisi, kandi bakohereza abaturage kubona serivisi z'ibanze zirimo ibiribwa, amazi, ubuvuzi, amacumbi ndetse n'uburezi. Zemereje kandi ko igihe hashyizwe mu bikorwa ingamba zifite ingaruka kuri izi serivisi bazita ku ngaruka zazo ku baturage mu bushobozi bushoboka bwose, kandi mu gihe gitagishoboka impande zombi zemereje gutanga ubuvuzi n'ubufasha bukenewe ku bakomeretse n'abarwayi, harimo gufata ingamba zose zikenewe zo kubashakisha, kubatoranya no kubajyana aho bavurirwa. Kuri iyo mpamvu biyemeje korohereza itwarwa ry'ibikoresho by'ubuvuzi n'ubufasha butangwa n'imiryango y'ubutabazi hagamijwe gushyigikira imikorere y'ibigo nderabuzima n'izindi nzego z'ubuvuzi mu bice byibasiwe n'intambara. Ikindi ni uko impande zombi ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga w'akarere k'ibiyaga bigari Surigere zasinyiye amasezerano ashyira mu bikorwa uburyo bwagutse bwo kugenzura agahenge. Ni amasezerano yitezweho kuzafasha urwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano rwashyizweho n'amasezerano y'Doha gutangira ibikorwa byo kugenzura, gukurikirana no gutanga raporo ku ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge gahoraho hagati y'impande zombi. Impande zombi na Surigere bagaragaje ubushake bwo gutangiza mu gihe kitarenze icyumweru kimwe ibikorwa bya mbere byo kugenzura agahenge, bizafashwa n'ubufasha bw'ibikoresho butangwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe uburamahoro muri Kongo MONUSCO. Itangazo ry'ibyavuye mu nama yo mu Busuwisi kandi rivuga ko impande zombi zemereje kandi kurekura imfungwa mu gihe kitarenze iminsi 10 hubahirijwe uburyo bwemerejwe bwo kurekura abafunzi bwashyizweho umukono ku wa 14 Nzeri umwaka ushize hagamijwe gukomeza kubaka icyizere. M23 na Kinshasa baboneyeho gushimira komite mpuzamahanga ya Croix Rouge ku ruhare rwabo mu gutanga urutonde rw'abafunzwe hakurikijwe uburyo bwashyizweho. Imfungwa 311 za M23 nizo leta ya Kongo igomba kurekura, mu gihe uriya mutwe uzarekura 136 ku ruhande rwa leta. Tukiri kuri ibyo biganiro kandi mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata intera ndende, amaso bakurikirana politiki yo mu karere hanzwe i Montreal, aho ibiganiro hagati ya leta Kinshasa n'umutwe wa M23 byakomerezaga mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye. Ni ibiganiro byibandaga ku ngingo z'ingenzi zirimo guhagarika imirwano burundu, kugarura ubuyobozi bwa leta mu bice byafashwe no kurinda uburenganzira bw'abaturage buvuga ko bahezwa. Umutwe wa M23 ushimangira ko urwanira uburenganzira bw'abaturage b'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, mu gihe leta ya Kinshasa ufata nk'umutwe ushyigikiwe n'u Rwanda. Imbogamizi zikomeye nk'uko bazisenguzi bivuga ngo nubwo ibiganiro biri kubara inzitizi zikomeye zituma amahirwe amasezerano aba make cyane, zirimo kutizerana hagati y'impande zombi. Amateka y'ibiganiro byagiye bipfa hagati ya M23 na Kinshasa atuma buri ruhande rutizera urundi. Amasezerano yashyizweho mu bihe byashize ntiyigeze ashyirwa mu bikorwa uko bikwiriye. Hari kandi inyungu z'ibihugu byo mu karere, ibibazo by'uburasirazuba bwa Kongo bifitanye isano n'ibihugu bimwe byo mu karere bifite inyungu zitandukanye, harimo n'ibitagira inyungu mu guhagarika intambara, hari n'ibifata uruhande rwe
rweruye bigatuma ikibazo kirushaho gufata intera mpuzamahanga. Hari ibibazo by'umutekano bikomeje ku rugamba, nubwo ibiganiro biri gukorwa imirwano rimwe na rimwe iracyakomeza, bigatera gushidikanya ku bushake nyakuri bwo kugera ku mahoro arambye. Hari ibishobora gutuma habaho intambwe, ariko ngo nubwo ari imbogamizi, hari ibintu bishobora kongera amahirwe y'uko ibiganiro byatanga umusaruro, birimo igitutu mpuzamahanga cyane cyane gituruka ku miryango nka Loni gishobora gusaba ko agahenge kubahirizwa. Hari kandi uruhare rw'ibihugu by'akarere mu gushaka amahoro arambye ndetse n'umunaniro w'intambara ku mpande zombi ushobora gutuma bemera inzira y'ibiganiro. Iyo usenguye ibi byose, ariko bigaragara ko amahirwe yo kugera ku masezerano y'igihe gitoya nko guhagarika imirwano ari hagati ya 50% na 60%, ariko amahirwe yo kugera ku masezerano arambye ari munsi ya 50%. Ibi ngo biraterwa n'uko ikibazo gifite imizi mu mateka, muri politiki no mu nyungu z'ibihugu byo mu karere. Muri rusange, ibiganiro bya Montreal ni intambwe ingenzi mu gushaka amahoro, ariko ngo ntibihagije byonyine. Kugera ku mahoro arambye bizasaba ubushake bwa politiki ku mpande zose, ubufatanye bw'akarere no gushyira mu bikorwa ibyo bemeranyijeho. Nubwo inzira ikiri ndende, amahitamo ngo aracyari hagati yo gukomeza intambara cyangwa se kugera ku mahoro buhoro buhoro. Nkivuga kuri Kongo Kinshasa, mbabwira ko abimukira 15 birukanywe mu Leta Zunze za Amerika bageze Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatanu. Abimukira batari bafite ibyangombwa bemera kuba muri Amerika bose bakomoka muri Peru na Equateur muri Amerika y'Amajyepfo. Abo mu nzego za diplomasi bemeza ko barimo abagore 7. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP bivuga ko hashingiye ku masezerano ibihugu byombi byagiranye, Amerika izajya yohereza Kinshasa abimukira 50, ariko igiteranyo cy'abazoherezwa bose ntikiramenyekana. Byateganyijwe kandi ko abimukira bacumbikirwa by'agateganyo muri hoteli hafi y'ikigo mpuzamahanga cy'indege cya Njiri mu mujyi wa Kinshasa bakamara iminsi iri hagati y'10 na 15, kandi Amerika niyo izishyura ikiguzi cyose. Buri mwimukira azajya aba mu cyumba kimwe, kandi azaba yemerewe gutembera hafi yaho, ajya ahabwa ifunguro 2 ku munsi, kandi azagenderwa umutekano na polisi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira ayo ryatangaje ko nubwo nta rizagera mu kohereza abantu muri Kongo Kinshasa, rizabaho ubufasha bujyanye n'inshingano rifite. IOM yavuze ko kubimukira bazashaka gusubira mu bihugu bakomokamo izabafasha gusubirayo hashingiye ku mategeko agenga icyo gikorwa. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire mu Burundi, abanyamakuru bayakozeje ba muri no barandika urupfu rwa Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho mu Burundi Gabi Bugaga rukomeje guteza urujijo n'impaka ndende mu banyagihugu nyuma y'uko umurambo ubonetse mu modoka yo mu gace ka Kivuga muri komine Mutimbuzi mu gitondo cyo ku itariki ya 16. Nubwo ubutegetsi bw'u Burundi bwatangaje ko azize urupfu rutunguranye rwatewe n'impanuka, amakuru atandukanye arimo gushyirwa ahagaragara n'imiryango itegamiye kuri leta irimo n'umuryango Focode agaragaza ko ibimenyetso byinshi byerekana ko ashobora kuba yarishwe. Focode yavuze ko amakuru yakusanyije ishingiye ku buhamya bw'abantu bari hafi ya nyakwigendera agaragaza ko mbere y'urupfu rwe Gabi Bugaga yari afite impungenge zikomeye ku mutekano we. Hari abemeza ko yari amaze iminsi agaragaza ko ashobora kugirirwa nabi, ndetse ngo yari yatangiye gutegura umugambi wo kuva mu Burundi, aho byavuga ko yashakaga ubufasha bwo kujya i Burayi. Amakuru kandi agaragaza ko mu ijoro rya nyuma mbere y'uko apfa telefone yakoreshejwe mu buryo budasanzwe. Umwe mu bantu bavuganye nawe yavuze ko yandikiwe ubutumwa budasanzwe butari busanzwe mu mvuganire yabo, bigatuma hakekwa ko ashobora kuba atari we wari uyifite muri ayo masaha ya nyuma. Ku bijyanye n'aho umurambo wabonetse, Focode igaragaza ko hari ibibazo byinshi bitarasobanurwa, birimo ko imodoka yarasanzwe mu murima w'ibigazi kure gato y'umuhanda uhuza Bujumbura na Bubanza, ariko hakaba hataramenyekana neza uko yageze mu masaha y'ijoro, ndetse n'ayo bimenyetso bifatika byerekana ko yari kumwe n'abamurinda cyangwa se umushoferi. Ni mu gihe mbere y'uko umurambo uboneka hari abamubonye muri kamwe mu tubari two mu Bujumbura. Uburyo umurambo wabonetsemo nabwo bwatumye benshi bashidikanya kuko ngo wari uri mu ntebe z'imbere uryamye neza, ukuguru kumwe gusohotse mu idirishya, ibintu abahanga bavuga ko bitajyanye n'impanuka isanzwe y'imodoka. Ibi byatumye hakekwa ko ashobora kuba yariciwe ahandi hanyuma akazanwa muri iyo modoka. Hari kandi ikibazo cy'uko imodoka yari nta maraso yigeze haboneka, ibishimangira ko aho umurambo wa nyakwigendera asanzwe atariho yiciwe. Imodoka ubwayo nayo ngo yari ifite ibimenyetso bitajyanye n'impanuka isanzwe, kuko hari ibice byangiritse mu buryo budasobanutse, kuko nka airbag itigeze isohoka. Ikindi n'urufunguzo rw'imodoka rukaba rwarasanzwe mu isakoshi aho kuba mu modoka nyine ubwayo. Focode yavuze ko hari amakuru ataremezwa yaturutse mu bitaro umurambo wajyanweho avuga ko hashobora kuba hari ibimenyetso by'amasasu mu mubiri wa nyakwigendera. Nubwo aya makuru ataremezwa ku mugaragaro, bashimangira akamaro ko gukora isuzuma ryimbitse ku murambo. Nubwo ibimenyetso byose bikomeje kuvuga, ubutegetsi bw'u Burundi ntiburagira icyo butangaza ku iperereza ryimbitse kuri urwo rupfu, ahubwo bukomeje gutsimbarara ku mvugo gukora urupfu rutunguranye. Ibi byatumye Focode n'abandi bakurikirana hafi iki kibazo basaba ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ryimbitse kugira ngo ukuri ku rupfu rwa Minisitiri Gabi Bugaga kumenyekane, hanubahirizwa uburenganzira bw'abaturage bwo kumenya ukuri. Bugaga yaragizwe na Perezida Evariste Ndayishimiye Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho mu Burundi muri Kanama mu mwaka ushize. Nkiri mu Burundi mubwire ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko nubwo General Arengeyome Bunyoni wabaye Minisitiri w'intebe w'icyo gihugu kuva 2020 kugeza 2022 yafunguwe, atazidegembya byuzuye kandi ko atazasubizwa imitungo
yari afite. General Bunyoni yafunguwe by'agateganyo tariki ya 11 Werurwe umwaka nyuma y'imyaka afite atafungiye ibyaha birimo gutegura umugambi wo kugirana umukuru w'igihugu, guhungabanya ubukungu bw'igihugu no gutunga intwaro binyuranyije n'amategeko. Urukiko rwari rwaramuhamije ibyaha byose rumukata igifungo cya burundu, runategeka ko imitungo ye yose irimo inzu 136 ifatirwa kugira ngo ikurwemo ihazabu ya miliyari 22.7 z'amafaranga y'u Burundi yagombaga kwishyura leta. Mu mpamvu ubushinjacyaha bukuru bwashingiyeho mu gufunguza by'agateganyo General Bunyoni harimo kuba amaze igihe kirekire arembye, kuko kuva mu kwakira k'umwaka ushize yarwariye mu bitaro bikuru bya Gitega acungiye umutekano mu buryo bukomeye. Mu kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye agiranye n'ikinyamakuru Yaga Burundi yasobanuye ko Bunyoni yafunguwe by'agateganyo bitewe n'uko abaganga bemeje ko arwaye mu mutwe, uko byagaragaye ko ntacyo byari bimaze gukomeza gufunga umuntu ufite icyo kibazo. Perezida Ndayishimiye yumvikana avuga ati wewe wahana umuntu urwaye mu mutwe, iki gikorwa cyari mu bijyanye n'amategeko agenga ibihano. Umushinjacyaha mukuru ashobora kureba akavuga ati uyu nguyu nawe yakwitahira, tuzakomeza kumukurikirana ntacyo agiye konona. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko nubwo Bunyoni yafunguwe atemerewe kwidegembya kuko atemerewe kujya ku kigo cy'indege cya Bujumbura cyangwa se kujya mu mahanga. Ati ni nkaho n'ubundi adafite ubwisanzure kuba muje kujya ku kigo cy'indege, ntashobora kujya hanze, urumva ko nta kwidegembya bafite. Bira rero ni ibintu bisanzwe, babonye ko nta kibi yakora. Perezida Ndayishimiye yabajijwe niba Bunyoni azasubizwa imitungo ye yose irimo inzu 153, asubiza ko ibyo bitateganyijwe mu cyemezo kimufungura by'agateganyo, bityo ko izaguma mu maboko ya leta. Ati ibintu bijyanye indishyi cyangwa se ibintu bafashe ku muntu wakoze icyaha bigumaho, burya n'icyaha nticyahanaguwe. Iyo rero akomeje kwitwara neza guma muri uko kwidegembya arimo, ahubwo niyo nakwitwara neza cyane kugira ngo ntibizatume bambona nabi. General Bunyoni yari mu bantu batinyitse mu Burundi, yakoze indi mirimo irimo kuyobora igipolisi no kuba minisitiri w'umutekano. Niwe Murundi wa mbere wahaye ipeti rya General muri polisi. Muri Afrika bambwira ko umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 yasabye urubyiruko rwa Cameroon kwirinda ihohotera n'urugomo, abasaba gukoresha impano zabo mu buryo butandukanye no gufasha imiryango yabo. Mu misa yitabiriwe n'ibihumbi magana by'abantu mu murwa mukuru w'ubukungu Douala, Papa Leo yibanze cyane ku bintu by'umwuka wo kwibanda ku kunenga imibereho na politike byaranze iminsi ya mbere y'uruzinduko rwe muri iki gihugu cyo muri Afrika yo hagati. Yabwiye abanyakameruni ko bahawe umugisha n'umutungo kamere ariko bakaba bari mu bukene bw'umubiri n'ubw'umwuka. Papa Leo yabwiye urubyiruko ati kwamagana ihohotera iryo ryose cyangwa urugomo ruyobya mu gusezeranya inyungu zoroheje ariko rukanangira umutima kandi rukawutera kutagira ubwenge. Yungamo ati ntimukemere ko mwanuzwa n'ibigeragezo bipfusha ubusa imbaraga zanyu kandi bidafite akamaro ku iterambere rya sosiyete. Mbere y'igitambo cya misa cyo kuwa gatanu abantu benshi baraye hanze y'inyubako ya stade ya Japoma kugira ngo bitabire uwo muhango wa Papa. Bamwe bari bitabiriye umuhango babwiye BBC ko bishimiye kubona no gutega amatwi Papa, bagaragaza icyifuzo ko amahoro yagaruka mu majyaruguru ashyira iburengerazuba. Papa Leo yasubiye ibitaro bya Kiliziya Gatolika i Douala mbere yuko asubira i Yaounde aho biteganyijwe ko ahura n'abanyeshuri n'abayobozi ba kaminuza Gatolika. Kuwa gatandatu arakomeza urugendo rwe muri Angola. Kuwa kane yabwirije abanyagitugu n'abateza intambara ubwo yasuraga umujyi wa Bamenda mu majyaruguru ashyira iburengerazuba aho intambara imaze hafi imyaka 10. Yabasabye gukomeza no guharanira amahoro yewe no kwirinda intambara. Naho umuhungu w'umuhererezi wa Robert Mugabe wahoze ari perezida wa Zimbabwe yemeye ibyaha byo gutunga umuntu imbunda no guhonyora amategeko agenga abinjira n'abasohoka muri Afurika y'Epfo. Beramine Mugabe yinjiye mu cyiciro cyo kumvikana kuri ibyo birego bibiri aregwa nyuma y'uko atawe muri yombi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nyuma yo kurasa umuntu kwabereyeho yabaga i Johannesburg. Ubwo kurasa kwakomerekeje bikomeye umusore w'imyaka 23. Umugabo w'imyaka 28 mu rukiko kwa gatanu yavuze gusa ubwo yemezaga ko yumva ibyo aregwa kandi yemeye kumvikana. Uyu musore arafunze kuva uko kurasa kwabaho, afunganye n'uwo bareganwa w'imyaka 33 wemeye icyaha cyo kugerageza kwica, kurenga ku mategeko y'abinjira n'abasohoka no gutunga intwaro bitemewe. Kubakatira ibihano byakizwe ku itariki 20 z'uku kwezi kugira ngo urukiko rubone umwanya wo kumva uwarashwe bivuga ko ari umurinzi w'urugo nk'uko umunyamakuru wa BBC Johannesburg yabitangaje. Uyu muhungu wa Mugabe n'uwo bareganwa barakomeza gufungwa kugeza icyo gihe. Beramine Mugabe n'umuhungu Robert Mugabe ku mugore wa kabiri witwa Grace Mugabe. Mugabe yapfuye muri 2019 amaze imyaka 37 ku butegetsi mbere yo kubukurwa n'imyivumbagatanyo y'abaturage muri 2017. Mu makuru mpuzamahanga mubwire ko perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran Mohamed Bagher Gharibaf wayoboye intumwa z'iki gihugu mu biganiro bitatanze umusaruro byabahuje na Amerika yavuze ko ibinyoma bya Amerika ku ntambara bahanganyemo bitazagiraho biyigeza. Mu butumwa ku rubuga rwa X, Bwana Gharibaf yavuze ko Trump yavuze ibintu birindwi mu gihe gito kandi byose abeshya. Byari nyuma y'uko Iran itangaje ko ubunigo bwa Hormuz bufunguye mu gihe cy'agahenge k'iminsi 10 Karibani na Israeli. Bwana Gharibaf yavuze ko niba Amerika ikomeje kugota imyaro ya Iran ubunigo butazagumya kuba bufunguye. Uyu mutegetsi Amerika ivuga ko izi ko ari nawe utegetsi Iran yavuze ko ubunigo bwa Hormuz buzaba bufunguye hagendeye gukubahiriza ibyo Iran isaba bitazagendana n'ibitangazwa na Amerika ku mbuga nkoranyambaga. Kuwa gatanu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yatangaje ko ubunigo bwa Hormuz bufunguye byuzuye mu gihe gisigaye cy'agahenge. Mu butumwa yari yashyize kuri urwa X, Minisitiri Abbas Araghchi yari yavuze ati bigendanye n'agahenge muri Libani inzira ku mato yose y'ubucuruzi mu bunigo bwa Hormuz dutangaje ko ifunguye
byuzuye mu gihe gisigaye cy'agahenge. Nyuma y'ubwo butumwa Perezida Donald Trump yahise abusubiramo yongeraho ati murakoze. Nyuma Trump yongeye ko Amerika ikomeza gufunga umwaro wa Iran n'ingufu zose kugeza igihe kumvikana hagati yabo kugezweho 100%. Trump yongeyeho ko ibyo bikwiye kwihuta cyane kuko ingingo nyinshi zamaze kuganirwaho. Mu ntangiriro z'icyumweru Amerika yatangaje gufunga ibyambu byose bya Iran biri ku muhora wa Hormuz mu kwihimura kuko Iran inafunze uyu muhora nyuma yo kutangiye kurazwaho. Agahenge k'ibyumweru bibiri hagati ya Iran na Amerika kazarangira tariki ya 22 z'uku kwezi kwa kane. Nyuma y'itangazo rya Iran igiciro fatizo cy'akagunguru k'ibitoro ku isoko mpuzamahanga cyahise kigabanuka kigera munsi y'amadolari 90 kivuye hafi 100 cyari kiriho kari kuwa gatanu. Mbere y'iyi ntambara igiciro fatizo cy'ako kagunguru cyari munsi y'amadolari 70 y'Amerika ariko mpera z'ukwezi gushize cyageze ku madolari 119. Ingaruka zo kuzamuka kw'ibi biciro bivuye ku ifungwa ry'umuhora wa Hormuz zarahererekanijwe muri iyi minsi zirimo kuboneka mu bihugu byo mu karere aho igiciro cy'ibitoro nko mu Rwanda na Kenya cyazamutse ku gipimo kitarabaho. Uyu muhora wa Hormuz ni ingenzi ku buzima bw'abantu benshi ku isi kuko ariyo nzira y'ingenzi cyane inyuramo ibikomoka kuri peteroli bijya ku isoko ry'isi. Ubusanzwe hafi 20% by'ibikomoka kuri peteroli na gazi bikoreshwa ku isi binyura muri uwo muhora muto wo mu kigobe cy'izwi nka Gulf. Uwo muhora ufite ubugari bwa kilometero hafi 50 ku marembo winjiramo nawe usohokamo na kilometero 33 ku gice cyawo gito kurusha ibindi aho inyanja ya Gulf n'inyanja y'Abarabu bihurira. Ufite ubujyakuzimu buhagije ku buryo amato manini kurusha andi ku isi atwara ibikomoka kuri peteroli ashobora kuwunyuramo kandi ukoreshwa n'ibihugu bikomeye bicukura bikanatunganya ibitoro na gaze byo mu burasirazuba bwo hagati. Mu mwaka ushize hafi tugunguru miliyoni 20 tw'ibitoro twacaga mu muyoboro wa Hormuz buri munsi nk'uko bigaragazwa n'ibigereranyo by'ikigo cya Amerika gishinzwe amakuru ku by'ingufu. Ariko kuva intambara itangiye amato bunyuragamo yagabanutse ku rugero rwo hejuru 98%. Wakifu Safi mu makuru wo hejuru umutwe wa Hezbollah yabwiye BBC ko uyu mutwe utazigera na rimwe ushyira intwaro hasi kandi avuze ibinyuma y'amasaha agahenge k'iminsi 10 hagati ya Israel na Liban gatangiye. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko kwambura intwaro Hezbollah ari cyo kintu cy'ibanze basaba mu biganiro bya leta ya Liban. Abajijwe ku gushyira intwaro hasi, Safi yavuze ko bidashoboka mbere y'agahenge nyako, mbere yuko Israel isubira inyuma, mbere yuko barekura imfungwa, mbere yuko impunzi zihunguka n'ibyangiritse bigasanwa. Ibyo bitabaye kuganira ku ntwaro za Hezbollah ngo ntabwo bishoboka. Ikiganiro nawe munyamakuru w'umurwa mukuru Beirut gitanga ishusho y'imboneka rimwe y'imikoranire ya Hezbollah na Iran. Safi yavuze ati Hezbollah na Iran ni roho ebyiri mu mubiri umwe, ntiyashobora kubaho Hezbollah nta Iran kandi nta Iran hatariho Hezbollah. Avuga ko umubano wa Iran na Hezbollah ushingiye ku idini, amategeko ndetse n'ingengabitekerezo. Hezbollah ni umutwe wa gisirikare w'Abasilamu b'Abashia urwanya kubaho kwa Israel kandi ufatwa na Amerika, Israel n'Ubwongereza n'ibindi bihugu byinshi nk'umutwe w'iterabwoba. Uyu mutwe winjiye mu ntambara mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa Werurwe uvuga ko uje guhorera icwa ry'umutetsi w'ikirenga wa Iran no kwiyimura ku bitero bya Israel kuri Liban bihoraho kuva muri za 2024. Israel yashubije ikazi ibisasu byo mu kirere hamwe n'ibitero byo ku butaka mu majyepfo ya Liban kandi ivuga ko izakomeza ibyo bikorwa byayo kugeza Hezbollah itakigira intwaro. Abajijwe niba Hezbollah ikiri imbere inyungu z'abaturage ba Liban cyangwa se aba Iran, Safi yashubije ati birumvikana Hezbollah yashaka inyungu za Liban. Gusa benshi mu baturage ba Liban bavuganye na BBC mu bihe bya vuba muri iyi minsi iyi ntambara irimo bavuga ko bifuza ko umutwe wambura intwaro bawushinja gukururira igihugu mu ntambara. Mu gihe Hezbollah ihakana gushyira intwaro hasi, Israel nayo ikavuga ko ibyo ariyo ntego yayo, agahenge kose gashobora kuba k'igihe gito gusa mu makimbirane maremare. Mu gihe ubushyamirane hagati ya Amerika bukomeje gufata intera, isi iri kwisanga mu bihe by'ihangana rikomeye rishobora kugira ingaruka mu bice byinshi byayo harimo na Afurika. Muri urwo rwego akarere k'ibiyaga bigari nako kari mu mwanya usaba gufata ibyemezo byitondewe. Ikinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda gitese gafata uruhande rumwe cyangwa se gakomeza politiki yo kudafata uruhande agamije kurengera inyungu zako. Nubwo nta gihugu cyo muri aka karere kiratangaza ku mugaragaro ko gishyigikiye rumwe mu ruhande zihanganye, hari ibimenyetso bigaragaza ko byinshi bihitamo gushyira imbere inyungu zabyo bwite aho kwishora mu makimbirane mpuzamahanga. Akarere k'ibiyaga bigari kamaze imyaka myinshi karangwa n'umutekano muke cyane cyane uburasirazuba bwa Kongo aho imitwe yitwaje intwaro irenga 200 ikomeje guteza umutekano muke. Ibyo bituma ibihugu byo muri kano karere bishyira imbere gukemura ibibazo byabyo bwite aho kwishora mu makimbirane ari kure yabyo nk'ari hagati ya Iran na Amerika. Ku bayobozi benshi ikibazo nyamukuru si Iran cyangwa se Washington ahubwo no gushaka amahoro arambye n'iterambere rirambye mu bihugu bayobora. Akarere k'ibiyaga bigari gafite imibanire n'ibihugu bikomeye ku mpande zombi. Ku ruhande rumwe Amerika ifite uruhare rukomeye mu bikorwa bya diplomasi cyane cyane mu biganiro bigamije amahoro nko mu guhuza u Rwanda na Kongo Kinshasa. Ku rundi ruhande Iran nayo ikomeje kwagura ibikorwa byayo muri Afurika ishaka gufata ibikorwa mu bukungu no mu bya gisirikare. Ibyo bituma guhitamo uruhande rumwe bishobora gutuma ibihugu byo muri kano karere bitakaza inyungu byari bisanzwe bikura mu mubano n'undi ruhande. Intambara cyangwa se ubushyamirane bukomeye hagati ya Iran na Amerika bigira ingaruka ku bukungu bw'isi cyane cyane binyuze ku izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Ibihugu byinshi bya Afurika birimo byo mu karere k'ibiyaga bigari bishingiye ku gutumiza ibikomoka kuri peteroli. Ibintu bituma izamuka ry'ibiciro by'ingufu rigira ingaruka zikomeye ku bukungu bwabyo bukiri mu nzira y'iterambere. Niyo mpamvu abayobozi bahitamo kwitonda mu gufata ibyemezo bishobora kongera izo ngaruka. Mu mateka ya geopolitiki amakimbirane hagati y'ibihugu bikomeye akenshi agira ingaruka ku bindi bice by'isi cyane cyane ibihugu bifite intege nkeya. Afurika ishobora kwisanga ihindutse ahantu ho guhanganira mu buryo buziguye hagati y'ibihugu bikomeye. Kubw'iyo mpamvu politiki yo kudafata uruhande ishobora gufatwa mu buryo bwo kwirinda ko aka karere kahinduka ikibuga cy'intambara y'abakomeye. Hari abasenguzi bagaragaza ko
ko kudafata uruhande bishobora kugaragara nk'intege nke cyangwa se kubura ijambo rikomeye mu ruhando mpuzamahanga, nyamara bisesenguye neza bigaragara ko ari amahitamo ashingiye ku bwenge n'inyungu z'igihe kirekire. Mu by'ukuri iyi politiki iri kugenda igaruka ku bihugu byinshi byo mu majyepfo y'isi bishaka kwirinda uwo mutego wo guhitamo hagati y'ibihugu bikomeye, ahubwo bigahitamo kurengera inyungu zabyo bwite. Mu gusoza akarere k'ibiyaga bigari kari mu rugendo rw'uwe rwo gushaka umutekano n'iterambere muri iki gihe isi iri mu ihangana rikomeye. Kudafata uruhande hagati ya Iran na Amerika si uguhunga inshingano, ahubwo ni uburyo bwo kurinda inyungu z'akarere, kurinda ingaruka z'ubukungu n'umutekano no gukomeza diplomasi ifunguye ku mpande zose. Reka nsoze bambwira ko ku gicamunsi cyo kuwa kane tariki ya 16 Mata inzego z'umutekano zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatabaye byihuse nyuma y'uko umugabo wagerageje kwinjira mu gace gakomeye ka White House aho President Trump yari icyo gihe. Amakuru yatangajwe n'urwego rushinzwe kurinda perezida agaragaza ko uyu mugabo yagerageje gusimbuka inzitiro ziri hafi y'inyubako ya Minisiteri y'Imari ku ruhande rw'amajyaruguru y'Iburasirazuba bwa White House. Ntibyatinze abapolisi bamugeze bamufata vuba, gusa mbere yo gufatwa habayeho gushyamirana hagati n'abashinzwe umutekano, bituma umwe mu bapolisi akomereka byoroheje. Umuvugizi w'uru rwego Anthony Guillermi yavuze ko umugabo yafatiwe hafi y'irembo ry'abanyamaguru aho yahise ajyanwa mu maboko y'inzego z'umutekano. Yongera ko umupolisi wakomeretse bajyanwe kwa muganga, ariko nta n'umwe wari ufite ibikomere bikomeye. Ibibaye nyuma y'indi nkuru zerutse gutangwa tariki 5 Mata y'umwaka ubwo humvikanaga amasasu hafi ya Lafayette Park ahateganye na White House, nubwo icyo gihe nta wakomeretse cyangwa se ngo hafatwe ukekwaho ibyabaye. Ibiba mu gihe rero umutekano wa White House ukomeje gukazwa cyane cyane mu bihe perezida ari mu nyubako hagamijwe gukumira ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Hanyuma ubutegetsi bwa Madagascar bwemeje ko Colonel Patrick Rakotomamonje uri mu basirikare bakuru muri kiriya gihugu yatawe muri yombi, akaba akekwaho kugira uruhare mu mugambi wo kugereza guhungabanya ubutegetsi no kugirira nabi abayobozi bakuru b'igihugu. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano bivuga, uyu musirikare yafashwe muri perezida ryari rimaze iminsi rikorwa ku bikorwa bivuga ko byari bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu. Bivuga ko Rakotomamonje ari umwe mu bantu bakomeye bakekwaho gutegura uwo mugambi wo gurika ubutegetsi hamwe n'abandi basirikare n'abasivili batandukanye. Amakuru akomeza agaragaza ko nyuma yo gufatwa ajyanwa gufungirwa yateganya mu kigo gifungirwamo abakekwaho ibyaha bikomeye, mu gihe iperereza gikomeje kugira ngo menyekane ukuri ku byaregwa. Nubwo inzego z'ubushinjacyaha zemeje ko iperereza rikomeje, ntiziratangaza ibisobanuro birambuye ku byaha byose aregwa cyangwa se igihe azagizwa imbere y'urukiko. Abategetsi ba Madagascar batangaje ko bakomeje gushimangira umutekano w'igihugu, bakemeza ko nta muntu n'umwe uzihanganirwa mu gihe yaba agerageje guhungabanya inzego za leta. Itabwa muri yombi ry'uriya musirikare uvuga gushagurika ubutegetsi buyobowe na Colonel Michael Andriarina kuri ubu ngubu rikomeje gukurikiranirwa hafi n'abaturage ndetse n'abakurikiranira hafi politiki y'icyo gihugu, mu gihe hitegerejwe ibisobanuro birambuye ku cyatumye umusirikare ukomeye atabwa muri yombi. Madagascar iherutse kubamo kudeta ya gisirikare mu mwaka ushize, aho wari perezida wayo Andry Rajoelina yavanwe ku butegetsi.